Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Enajsti ura in 9 minut, dame in gospodje, še vedno poslušate Radio Kaos na 3x2.radiokavos.info na 60. kanalu omrežja Ljubljanskega kabla, na vaših mobilnikih na mobile.radiokavos.info in v kavarni in knjigarni Geonautik, kjer popotniki najdejo smisel življenja. Danes nekaj malega tudi o izobraževanju in fundacijah. Z nami sta v studiu sta se nam pridružila gospoda Franz Prüller, programski direktor fundacije Erste, in pa Dejan Petrovič, koordinator projekta. Lep pozdrav obema, good day to you, gentlemen. Hi. First, to cover the basics, najprej, da ugotovimo tiste osnovne stvari. What exactly is Erste Foundation? Erste Foundation is a foundation that owns a 30% share in Erste Bank. Erste Bank is active in 8 or 9 countries in Central Southeastern Europe, has approximately 16 million customers in this country, is therefore one of the largest retail banks in the area. Torej, gospod Franz Prüller pravi, da je Erste Foundation 30-odstotni lastnik Erste Bank, banke, ki je prisotna v 9 državah južne in jugovzhodne Evrope in je tako ena od največjih tovrstnih bank v regiji. The foundation has been set up so that with the dividends we receive from our shares in the bank, we will support philanthropic programs in the entire region where the bank is active. Torej, fundacija z dividendami, ki jih dobi od lastništva v banki, podpira filantropske, torej človekoljubne programe po celotni regiji. This is a fascinating premiere, so to speak. A large company that is active in the region is setting up or is existing as a foundation that will give something back in terms of social development, cultural development, European development to the region where it is commercially active. Na ta način gre za prvi primer, ko velika korporacija daje nekaj nazaj družbi, okolju, v katerem je, v obliki socialnega, družbenega in kulturnega razvoja. Mr. Petrovic, you are a project coordinator. What exactly is that you coordinate? We already heard from Mr. Prüller that in what general areas Erste Foundation is active, but more specifically. I'm coordinating the project for the Social Integration Award that will take place for the first year this year, and is supposed to and it's happening in the countries of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia. Torej, gospod Dejan Petrovič je koordinator projekta Social Integration Award, ki se letos v okviru Erste Foundation odvija prvič in bo aktiven, verjetno tudi podeljen v Sloveniji, Hrvaški, Bosni, Hercegovini in Srbiji. Who can apply for this project? What are the aims of the project? Ja ću da pređem na jezik na kojem je lakše da može kako da ne, pričam. Znači, nagrada Erste Fondacije za društvenu integraciju se dodeljuje organizacijama u civilnom i javnom sektoru koje se baziraju na integraciji manjina i društvenih grupacija koje su na marginama društva. Torej, projekt Social Integration Award je aktiven na področju civilne družbe in se podeljuje za projekte integracije manjšin in marginalnih družbenih skupin. Torej, kdo se lahko vključi v projekt? U projekat se mogu uključiti sve organizacije koje se bave društvenom integracijom, koje su iz ovog regiona koje smo malo pre naveli, i koje su spremne da svoje projekte dele, koji su projekti koji su replikabilni, da projekte mogu da se primenjuju i na drugim mestima, da nisu zaštićeni na bilo koji način. Torej, v projekt Social Integration Award se lahko vključijo vse civilno-družbene organizacije, ki se ukvarjajo, kot rečeno, za integracijo manjšin in drugih marginalnih družbenih skupin in katerih projekte se lahko prenaša v druga okolja, v katerih je Erste Foundation aktivna. Mr. Prüller, why exactly has Erste Foundation decided to
let's say, invest, for the lack of a better word, in social integration? The countries that the bank is active in, which we own, partly are most of them characterized by a growing social gap between rich and poor, between the winners of the changes of the last 17 years and the losers of these changes. And therefore, social integration becomes an essential element, process, activity, precondition for social cohesion in these countries. Torej, Erste Foundation se je odločila za projekt Social Integration Award predvsem zaradi vedno večjega socialnega razkoraka v državah, v katerih je prisotna, med tako rečeno zmagovalci in poraženci tranzicije. Medtem, ko je, tako ocenjujejo, socialna integracija ključen element in predpogoj za socialno kohezijo in razvoj na tem področju. What is the timetable of the project? When does it start? When does it end? When is the award given? We have at the moment a period for where we are calling for applications that started on the 1st of August and will run until the 31st of October. And then we have a period where the jury will have to examine all the applications, and we intend to then have the awarding ceremony here in Ljubljana in the middle of February of 2008. Torej, razpis za prijave na Social Integration Award se je začel že 1. augusta, če ste slučajno zamudili, in bo trajal do konca tega meseca, torej do 31. oktobra. Kasneje bo žirija razsojala o tem, kateri projekti bodo nagrajeni, oziroma kateri projekt bo nagrajen. Sredi februarja pa bo tu v Ljubljani podelitev nagrade Social Integration Award. Is this award given exclusively to one project, or can multiple projects be awarded, Mr. Petrović? Kao prvo dodeljujemo jednu prvu nagradu, jednu drugu nagradu, jednu treću nagradu i 7 nagrada koje su kao neki acknowledgement award, kako se kaže. Znači imamo ukupno 10 nagrada i svaka organizacija može se prijaviti sa jednim ili sa više projekata, znači nije ograničeno da se prijavi samo sa jednim projektom. I glavna nagrada je 20.000 eura, druga je 15 i treća je 10.000 eura. Pored toga, sve organizacije koje budu nagrađivane će, znači, da budu pozvane da učestvuju na našoj dodeli nagrada ovdje u Ljubljani i, znači, bit će prilika da se povezuju sa organizacijama, sličnim organizacijama u regionu, plus će se moći povezivati sa ljudima iz privrednog sveta koje ćemo pozovemo na novu ceremoniju. Torej, Erste Foundation bo podelila kar 10 nagrad, prvo, drugo in tretjo nagrado v višini 20, 15 in 10.000 evrov ter 7 priznanj, oziroma tako imenovane Acknowledgement Awards. Poleg tega pa bodo na podelitev 7. februarja povabljene prav vse organizacije in vsa društva, ki bodo se prijavile na razpis, kar bo omogočilo priložnost poznavanja in navezovanja stikov tako znotraj drugih civilno-družbenih organizacij v širši regiji, kakor tudi z odločujočimi ljudmi iz gospodarstva, ki bodo prav tako povabljeni. Perhaps you have a certain estimate about who will attend or how many organizations will attend from Slovenia specifically. I would just like to say that I would like to make a public call to the Slovenian organizations to apply, because at the moment we only have 3 applications from Slovenia, which is would be nice to have more. Out of 35 that we have at the moment, only 3 are from Slovenia. So I would like to call Slovenian organizations to apply, and yeah, it would be nice. I know that there are projects in Slovenia because we are talking with people here. And there are nice projects and good projects happening here, so please apply. Torej, gospod Petrović pravi, da od vseh 35 trenutno prijavljenih projektov so samo 3 iz Slovenije, kar je absolutno premalo, glede na to, da vemo in vedo, da obstajajo dobri tovrstni projekti v naši državi. Zatorej izkoristite čas do 31. oktobra in se prijavite na razpis Erste Foundation
za Social Integration Award. Kot rečeno, prva nagrada 20.000, druga 15 in tretja 10.000 evrov. Poleg tega cel kup priložnosti za navezovanje stikov. Mr. Priller, Mr. Petrović, I would like to thank you both for your time, and we join in your call for Slovenian organizations to apply. All the best to all of us, I guess. Thank you very much. Thank you. In to smo imeli za Radio Kaos, dame in gospodje, ura je 11:19, mi gremo naprej z glasbo.